Dalo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amor. Radio Samoa. Vevela a. Alawa los full male family ut so tæ i English full male lua ile de vang ola woliola salulu la so le tupu ele tele ni si tong toma o daga PCDC company ma full finger wing a lot on tong twai ya magalo no ile pa ile si la si o le tanto tro ele ngan ting tono ni sila from before ile tele on tono o le lano langi fa talo fa twai ele de vang ola so lang bai mo malo fa funga anga sa mo ma lo le fa yo le fiva ma lo fo ile tawa tai wo tanto ile o nga tono ngale mu o nga wenga Tutte me fiva lo filimo le dei foi viasso e la ngate leo le viasso mo ne o le tu wanga wa onga le fanau I tutono New Zealand talo si o nai mo sina wa lua so tolu aso e te no foi avetomi te fa ta fa o le o langa le si ka ko ke pisia ya so uma e pe no foi tu I se te mi o sol e no fo nei na o no foi de fane ma futo ma ai ngama fana e ia taimi te leino ai o la wa mantana man tu ona fana e se vanga na la wa e te va ai tu fana wa nisi o le to ai ma e fa pe sol kai va veringa ma ko kuariria e ngai ka miki e va pena uma tait e te leino o la wa I lunga ku por ka miki ki la ko ia ma ruanga I lunga ma a rui fo I lunga ia lefo ia la tu sang ale ka ka pe so le hala ki ia ka maki ia ole wingo le tala a tanto pisi nei me ne yo fa la bela e mi sia fa la bela ve ai nga poto o ke fa ia ko le umia nga mi ngoi o le mawala ia le ola u sa fanga le umia na mi no yesu e la wa I tonga ia ona mawala ia le ola tonga a tanto no fo ni ma fa o fea o mea umaia e te tauna avi e lau wha mua. O fea o vaenga ia e te tauna inivesi e lau taimi ia mau se len. Ia tono e leo ia e lau puanta ma whainga e leo ia fo e la matopia le mana ia e na o ia 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 le ngā mea so. Mana mea fo ina le e kake musu e wha alu se kupe ia ka ika. Ta te musu e so ona wha alu se tupe I lon ta ainga. Ai sang no ia sang ngā mea o le wha lebra. E ma ia su e mai las ka ko lima se la kala io a veila ru moku ye su e le pongi sa le so le ngalongo mai ya o lawa ko ya a ko le se le ni le na longo mai e sa watu I vai timila ni utu wang te e ma sang yang ka ko pese vole ma mai si amu ia le palangi o la ya lo fenga lo nga ma se fela na se le esa io e wa fo e tu manga ta to ia matanga te papalang o le palang ia I papalang ia o le lotu o le tōtele o papalang tono le la vei tono lima sulmon tupu paseni o tangata nu o New Zealand lea ele o toi tali tonu I se tua o tele o whai atula o lai sa au male leide mea le palang I lai whai le ele o le mea ngā le kui whai akoi o leu te whai atu o ina to pena le palang po o isi whai tangata mai se atu no tono o New Zealand e ise me fia malanga iai o na família ia lea, o le wa amantan lantou whaasanga se le. Eo se fele le se le. Ia po o le ale te le o le tau o le pasese, o le ale tau o fali tani malo, o le ale kau o le mea mreme. E se fe al parangi o ke mea mui whamai whaasu I fu. Ia ia ka kova ia kura ia le. Ia lali. Lai whaala parangi lungo le ongiong. Ia o lale ki mai lungo le whaafai o lale ki mai lungo le jet ski. O na uta no fo le vape. Na me ma foi le parangi ngo foi le mele. Ala le mele ma foi ika. E tu mai lola ia tanto. Sorry. Ia atono na yo lima mo au. Ia le tani yo le naf sili. Ai awane yo tanto wo I foi le ele. Ele imalielo loko. I lo tafawa I lunga o le fonga ele. Ia wa le ala nga ngi me ka ko kemo. Ai le o faa lua so tanto tengi.
e tātou te mafuta whaatasi mana iano ma whanau. Lea kako ke mafuka i soma. Ai a kupo mai de pe fea. Po fea lea kongo o la langile. Ke kama whaina wea ki hanu ke fsoswangi e. E o tere whaantu a me whai teimi uma whai e so uma na ngā mea. Ai o teimi au tukuanga wa o ngā ne whanau. E a tono i e te tauona wha a wanoa isi na o tātou teimi. Ina ia mauaile mafutanga mana iano ma whanau. Ia, e toi fo ia tamuti au. Ana wantu tala iana wo. Oka. Se ke whai aku solera mako ka whaunga mga iau mako. Mako wonga i sisi fo, mako mai mako wo i sasa e mako ser ko ngā wau. Io, mako se e vivili pa o le mako ka wale lungo ra isa. Ia, o talada. E le ma whai o na whaangalo hina e meni i tamiti. Pea o ina mahatutua. Ia pea vea fo i la tau. Ia ma tangata mahatutua. Ia mai matatua i lava le mahafutanga ma o lua mahatutua. O leu te tala no atu i whanau. Ia e te mama te da mahatutua paanga masania la tātu ala leo. O le tote le lewa penisione. Ia lewa ia whanau o lewa whai whanau. E le whapeka o whanau vila kako veshima kako pisi leo langa le rei. Ia whaavano so taim. Ia ave fui so waso se tasi. Se o ke whai aku wa lava ma ko koerenga. Ave fui so a faso. O le mea pito sili na o na tahua. E le whapea o lea e alue. Ave ka meki se mea piko sili o na taungata. E re ai. E na o na wanwai. So se mea wha ta whawai. Ia whai se tau mea ai. O le malu ulu e le. E le se se fiano ka e le se sangi. Nga o le mole mea o le afo. O le swimming pool. Foi le lai mawhana whana. Ia marakama foi le leo sona. Ia po le spa pool. Ia ka banga me whinga o ia o tātou ai ngai. Le rei ta. E le alua i foi se fia se lau kāla. O te whai atu o memories. Ia po la ngona o le whana. Le te maua i le teimilea. E umale le leo langa le. E le mawhaiona la tau whanga. Uina. Ia, ai uila. E pulea stafu nei e le lao. Lo de sa. Na o le wha e mo tu wha pena. Ia po lea sau fuafuanga. Wa le vai asu mo muone o le tuanga wa o ngā le whana. Ia wha pe fo. Ia le vai asu fo. Ia maua ila sa wasu se tasi. Walo walo ai ave wha ka wha. Ia ngā mawhoi le koe o mai pisa ho. Wha ngasu. Ia le whale. Wha kele ka ngā mea. Wha kele mea fufu. Ia alanga e li wha mai antami te fio mai leo langani. Usa ele mas ka miki kinga wha kia kia ai. Ia po tātou mātua. Ele mas ka miki wha mai. E ka fia alua kua lang. Ne ai. O le whiriwhiri ngā tātou mātua. O le nā leina wha manu ia mai le li. Ia i tātou. Ia le maua ia tātou wano ma whana. Ia wala ni o tātou whatalele. Ia i o lātou wala. Ina ne te. Ia ua se kamakiki. Mai le mō le ala. Ai tusa lava fui pe se. E tau sisi lai mara tamititi. Ia mai i ele taimi. Na te mana tuai upu. Na oha o atu e o na mātua. Ia e misi lafona tātou i tūpā. O te mā. O kele aro kai miu tina le whaiara ngai mara ki kongore ainga. Se ilonga wo o koe ngā mea whoi lele ua makwale me whaia. Ia o ngara au mai lola ia se vai whale au. Ia o ke miranga. O kai korkama. O le makaraka ki vi whoi le. Kau wha ki aire ke lole. Mo le mea le ngefure kongoro ka mawhauwha. Ia ngo ka kua ko role ilu. A weila leo la koa kambanga. Ia. Ia e ole winga o le whamutalanga. Se a lava le wha soa. Whai. Ale ai. Ia whai si swinga. Kelo. Amu ia ka kukongongi ia kung. O le mea o le paka. Ale mele tupu ia tatu. Kua awhe fefe a fe. I mo meo gates fo i o paka. O hanga pakari i whonga mu. Se le i me tano le whana. E i fo i no whonga. O lo i mo meo o la au te tiri. Na e ma whai ona sa vali e la. Ia, me whanongo longo le whetangisi mai o manu whelele. Ia, o le pa o mai o la. Ia, e maua e maro ke sene makua se lau pa sengi le mama. Pe a ka ko o ia. Ia, e fula le pe o nente manus. Ai, a whaia ua le lava le manus. Ia, ko anga e maka me le porokala me le au le mafunga mua. Male tautua, wha ua le radio Samoa Tasilima. Eva, tolu a mo. Ja, tala van tuai le sunga ya Junior mo li. Malo le whaifa malo le tawa. Tai malia pa ia lala le mau tumai mla ainga nai Brisbane, Australia. Josephan tu la wano. Aruan tu ia Nico Solo o le mau tumai nai Mount Wellington.
Nicole Ware. Awar kuku so o fu le pa next door. E kangalo kangalo karango vuile le lumar gate. E we ke so po fu ko kongo fangu next door. Repeti mai lanta mala ingale ma tu mai Brisbane Australia. Fa pe nei le so fo. Pa tanto wo ni le lo famela le le tu. Ya wa manta fo na tanto ve vish. Michel level tampo inga awie luopo state lua New South Wales e yele la tu au le lanu moana ya male state Queensland le yele Maroons ya ole wa o ma fana ona ole wan to yene suinga la inti ole man tu ya ale Maroons ile ta longo le bang so asa ya e ya la ole pe mai le pepe mele wali i ole lang moanga fama so le ya ko mai ska mo pari i ole wali ka ya e man tuafo e man tuane pusi manana fela e de ke fo ya ko ami mai le sunga ya Josh Papali ya antono la ya na imita na lusfu ya to mawai score man malo on Maroons ile so lulo la ya so asa ya talo sia o le dai maruia lo tanto tro e le ngante tono New Zealand ya fa pe fo e antono o mama so ya Pastor Carl Skelton tapena maltafa ai so fo ile da va fo ja, ele kele spiko. De pangwane mea ia to apele tai. Ma ia fai malu fai vole dan van je swope en tanto molia. Ele lofa melanga leo le tu. Ai mola so o ma wasa lunch. Ale fale o inga ke lunch. Ale fa fia inga nga shautos ko inga posilo makuanga ya. Si va inga nga maito. Nga o lo wakwa kausami fai me mali. E je alwa ku foi masinga pisu po se kasi ave malako. Wow. Fo io le muanei ele tau mate peni pese mai fea ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau asai le tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngatai fale Etaele la vai le taifana tautai ai la vasauma afe olei a la vaule ngatai fale etaele la vai le taifana tautai ai la vasauma afe
Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Bala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi te siono. Whaasilsilanga tā ua. Wa tau nui whanua o loa whau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa whau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le taia wanga i le ono i le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre a le Malai Valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. A o tātou wholau i teimi whainga tā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhi sosoani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala i le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala i le vaiaso. Ma tau te fesosoani atu i a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa i le Car for You, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima i vatolu amo. Radio Samoa. Lui tau mō le aso. Pe a whea ngai i tātou, malangona o le whaataritali. When we face having to wait. I saia i lona mata upu e fas fulu, a o lona foi upu e tolu se fulu ma le tasi. A o e whaataritali i le ali. E toi whaafouina lo lātou malos. Lātou te si iae a paau e pei o a eto. Lātou te whemo ei a e le vai. Lātou te sāva vani a e le tingāina. Whai mai valo anga i saia ia Israelu. I to tonu o le mata upu mō mua e o le mata upu e tolus furma le iwa. Ua i loa e le povi le na te whaangaina ia. Ua i loa fo i e le asini le mea e whawhangaina ai o ia e lona matai. A o Israelu. Ua le i loa ina e Israelu lo la tau atua. O le mafua anga lea, na sasa ai e le atua lona no. Whaatonu wina Nebukanesa le tupu o Papelonia. O mai a Papelonia i lau ele o Israelu. Fasi whaamoa moa Israelu.
ai ave whaatangata o taua le toa tele o tangata ata mamai, tangata malolosi. Ave whaapango tā i Papelonia. Pe ai le fitus furutausanga. O nofo polonga Israelu i to tonu o Papelonia. Ne ala e tatala mai le mata upu e fulu o le tusia isai. Wa mata o na sau upu wha mawhana whana le atua. Ia Israelu o le a toe whaatu mawina le mamalu o Jerusalema. O le a toe foi le tawhianga. O le a whaaola ina Israelu. Whai mai le atua. Uana Filifidia. Le tupu o Suria. O Kuresa. O ia le nae whai maana au auna na te whaau uina. Na te whaaola ina Israelu mai Papelonia. Whai mai le atua ia Israelu. Israelu. Ele aise e tasi atua. Na oa. O au o le atua o le na whaia le langi ma le lalo langi. O au o le atua o te avatua le manuia, o te avatua fo i le malaia ia te oe. O te avatua le ola, o te avatua fo i le oti. O te avatua le malamalama, o te whaatupu whaafua sei foi le pongi sa. Ua whaamawhana whana le anganga o le atua ia Israelu. Ia i loa e Israelu. Na o le tasi a le atua e tatau o na tāpua i ai. A o atua o la au, atua o maa, atua whaapaupau, o no tūtua oi. E le ai se ola o iai. Whai mai isaia. A o e whaataritali i le ri. Lātou te sia e o lātou apa au e pei o aeto. Lātou te whemo ei e le vai vai. Lātou te sāva vali a e le tīngaina. Tasi le nei o whaafita auli onga onga o tātou waso ma o tātou vaitaimi. Ua toa te tangata. Ua le mawhai o na toe ono saia. E manao loa e whaise mea. Whai loa. A ua le whataritali lo na ainga. Good things always come to those who wait patiently. Waiting emphasizes the value of patience and perseverance. We must exercise patience when we have to face a time to wait. Ile nei fo yaso. Ai ape a se e toeva ai ane ia masila silan. Se ia e whaataritari teis. Ma ia e maua le loto ono sai. E te fiu e tamoe, e te le vai vai. E te fiu e savali, ai le tingaina. Ai a, pe a se i tātou ono sa ia i le nei aso, ma whaataritari i le taimi a le atua. Tātou te tālo. Le atua e, le lingi mai au whaamawianga i whaasalaulaunga lau leitio, ma lau televise whaasalalau i le nei aso. Whamanuia le ofisa i alii matama itai ngā lulue. Whamanuia le ala usu a o tangata i whi au mga luenga ua wala au inai i le nei aso. Le atuae, a o mai Samoa, ia iloa o na ola onosai, ma whaatalitali, no itu wasopa ia, e te whaatupu ai mea lelei, i lo mātou ola. Lo laf suafa Yesu wa mātou tatalo tua nei. Amen.
tātou whaia mea uma mai le au talavau ale e whakasa. Ia mai le whianga wa yala I Samoa, tau lunga atu I le polikalamida o le lu tau mo le aso mo I tātou umalawa. Ia mo le tulanga whautai le sunga ia Reverend Etisone Ngafa mo le upafola mo I tātou umalawa. Le dei vahengo le auli tālo sia ua uli masau. Ia ai o lonto me whiringalo le tātou. Tru, ia wala wala tātou savalinga. Hioi. O aso wale lei o aso fui o whiolono. Ia o aso fui wa e le fia awa I lava. Ia va pena le o langa liri. O le teimi wa e fia. O le teimi fo ia o makua e le koe fia lia stanga. Ai au ngale mo le mele o le li. E le lei le tātou li. Manu o lo iai o tātou o loa ma o lo o matua au le lei o tātou o loa. Ia o le sina mei tono le ni tunu so le isa le tangata. O le tonga fitinga o mene o loa po o nifo. E le lei ala lau fali. Ia po o le kako li. Manu o lo anto toa. Ia tātou o loa papae o lo ia. A talavanti a toi tu si manti he te o vaenga Fo Brian. E mo tō male ma tō male dei vaenga leo. Koe fo I raka ia la ngā ruenga ngi au.
In this update, Labour's leader says New Zealand's Cook Strait ports can be patched up, but they'll have to be replaced. Port stakeholders have agreed an infrastructure plan for servicing replacement ferries from 2029, with new wharves in Picton and strengthening the Wellington terminal. Chris Hipkins says they are old and before long will need more spending. We've all benefited from that infrastructure being there. And now we're saying, actually, we're just going to continue to run that down a bit more until eventually it falls into the harbour. Then it'll be the next generation's problem. A Christchurch surgeon has mixed emotions about government funding going to 60 private providers. The minister claims Health NZ met its June elective surgery target early and cleared 2,000 more procedures than promised using private clinics. He's promised 21,000 more procedures over the next year. Chris Wakeman says it's good for patients on waiting lists, but not for public health. Sad for our surgical trainees, and we need to address that how can we train registrars who are going to be our future surgeons in 3-5 years if they're missing out and it's operating. Woolworths is recalling potentially plastic-infused mints sold in its North Island stores. It says people shouldn't eat Woolworths branded 500 gram and 1 kilo 18% fat beef mints with a best before date of July 5. Funded school lunches are being switched up from Term 3. The School Lunch Collective has carried out taste testing sessions with 120 students, garnering 73% positive feedback. The meals include katsu vegetarian curry, minced beef with veggies and teriyaki chicken meatballs. Associate Education Minister David Seymour says any parent knows getting children to like something is no easy task. That's news. To sport, and former Kiwis captain turned media pundit Richie Barnett has explained why the Warriors can still finish in the NRL's top 4 despite halfback Luke Metcalf's season-ending knee injury. Only 2 of the club's remaining 9 games feature opposition currently in the top 8. Barnett has offered a statistic on how they'll pick up wins. When they've hit 80% completion rate, they generally win games. The games that they lost, they fell well short, 60-40 in possession, and then below 80, they lose games. So their metrics are just to stay within those things. The tough nature of the NRL has beached another Dolphin, with playmaker Cody Nikorima set to miss 6 weeks with a hamstring injury. And that is sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Tutuila, I say if I fia tomorrow, le lupe uluiva. O te mana tua e fia iloa funa lo uaina. O ita mai po tasi o te tiua I le lalolangi. Si o unu si le tangai uai ele fale mai ma fale o na papalani o matai e ya le vai o fiso tafe atu ile sami e ya I male ala la o papa ua fai le ama e vai si uasi le matolasi manu usafesi o umatotu mai ile sami sao ia etetali tonuai awa usi o unu ese malefai me amafai. Solo le
Esusu atua tangaloa fio meleisea Oali isa ona osio unu umai anamua O te lebi I valepe o te faifua o se tala Ona ia upu lenga le faale tonua I se tangata Afai e te le usita I te uoi I le pama Afai ua fiu o le nuu o le asavali loa I le ala E po tasi ua sili le matalasi Manu usafesi o umoto tumai I le sami Tali tonu ai Awa si o unu E se male fai me amo fai E lua tapua I ngā autu I si o unu Le e whakasa Mareka toliko anga kaulena E mori a tau nangai lea tua mo tangata uma Ina ia manuia a inga I le malo o lea tua Fa amalo tua tangaloa mamele isea Le uso ali ilu filu matau lang yu atoa Le tele o malu e ngā ua o toa uwhaia Ma ole lea muli muli sa moa e masau lo uwai pai pa E pouta si ua sili le matalasi Manu usafesi o umoto tumai I le sami Sauia ia E te sali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me amo fai E pouta si ua sili le matalasi Manu usafesi o umoto tumai I le sami Sauia ia E te sali tonu ai Awa o si o unu E se male fai me amo fai Se mea a fai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo ualo falena E pigone afi Uale matine ya O unei langona Manei mafau faunga Una watu se mea a fai ngata Ia tawina se rosa Matu wilo ulima Holo ualo falena
pione api uale matine ya o nei langona ma nei mafau faunga lo una watu se mea a fai ngata ia tawina se rosa matu wilong lima holo falena sola aluma ita le ai se sa olotola oh folina mo se sulu ile fomisa a ola upu mo se mosene mamae ile la e pione api uale matine ya langona manei mafau faunga lo una watu se mea a fai ngata ia tawina se rosa matu wilong lima holo falena Tawina se rosa matu wilong lima holo falena e pione api wale matine ya o nei langona manei mafau fauma lo una watu se mea a fai ngata tawina se rosa matu wilong lima holo falena Sifungmani dal babu tinga bandi le divangola only for the best via tawina se rosa Van Tuai, le Fiongal Gaf Tassia, we monola, e so ya about Libera Ingaida, e Ausitalia for before le Fionga Mulipola Win Louncy, John Ori Silere, Molifa Iliel Maputina, Ben, Alan Kabanga Stau Libus, Malola Funga Malo for Ile on Sa Ile Riventa, e Telia Tato for Wanga Fanga, so, elegante le Tanto Fantungalera, mai le Maputina Ben, o vivi inga o le fianga o pontasi fale a lili e be o na funga da tu le ma ta brina e kilometre ma kilingi ta ale pe ona e fa funga ji le rivanga la o le was fulu ma mi tu te ne ia le tu la e tasi e le rivanga la o tu le mai lo pena e ma tu e ale afu le fa tal danga ma le fionga i le komisina o fenga pa lo tele a matanga o le riva ya so i lo na sunga fua o le vea soni e wha mutai ia tātou le stala. Tālo sia o le nā ua maua vadoa i te malanga antua i Samoa. Mai so se antunu o le lalolangi. E wha umai lau le sitala. O le wha tinonga i lunga o le penga te wha i langi. Ua nā o se amatanga. Ai le o le taunu unga mai le o le atoanga fo i le nā. O le wha tinonga o lau le stala a wā ia lo wanga wa ai. I le whenga palo tai le wha i unga o le masino au koso. E tu tele la le mano le tru. E pe ora sa no i le fionga i le komisina o le ofiso whenga panota.
o le le mai ale le ia atono ni su tanto o le fu e malanga i le so o le aso anta hiao ia wa o le aso anta hiao le fa mutai tapu puni o mai lava ia ofisa fa o popo ia na tala i tele o vainga o le motu i por i fa pe fo ia le motu i sala fai ai fatu tapunia alo ia ia le tele wan tanto ofisa i les freely lo no wing a fe yo nai fe lo booking mo za mo les freely o lo no winga ia e sili e pa ko se felo pa se sena e ke al wai se si fa mo wa fai si tu wai e le se fa le e ma fa yo na le stella oi i le aso for right a lo no wing e fa muta le stella uma i le ofisa o le komisino fa nga pa lo tai Samoa i le aso anta ia e atonu e ma fiona pe mai lo tanto o tru so le se makua le anga ke le ngamia ai wa fa fiana e malanga i Samoa tanu mai le fa nga pa no ta o le lua fe lua tas fa fia fa lua fa ko o le le benga ere ha lua mo fa ile le stala ile da fa ita wo e pisitele e wan tanto tele mai loa ia me e tupu o me e fa ia ai tanto ia e le tango na tanto popole vale ai maka ko fa pe sol ele ai se me fa pe nga ko mo mo lo ola ia la le ai ri ia o me tupu ele ma fa yona alofia ia ono e se uma ia o tanto ma fofo e se foi me o lo tupu mai i tu tonu si o tanto o turu i Samoa. Ua lewa fo in, o lena no o leo te pantua, no mai le komisina. O lena amatala lanto ngalueng, e lena o le tausanga nik, wa lewa na amata mai le la tausanga o tua na iantu lua filu o tolu lena pale mai. Ia le komisina faule o le ofisa o whainga pano tala tanto o turu. Ia o le fo ina wha ta milo, wa mewa wha alua na ta milo i upol. Wha alua na ta milo i sawa. Toni. Ia ka ki ofu. Ka ki ofu aka ika. Ai ona ole mele le ma ua ma sani e tanto. A le ise kupe fa la ma ilunga pe le ise se me foi lele tau iai lo wanga i atu. E fa tino la wa i atu tau. Ia ka ki ngofo. Ole vesiti. O afia e ai sui ai le to inga ma fofo nga fa pea. O afia ea, a o i tātou te wha moe, e nā te suia le ko e ngā mawhau e lea whapea. Se i vanga nā lawa wha yari mai lunga si ngā, si nā taui, o le whatinonga o lawa i āta tau. A le meo ke whakoe, e rei manga ko me whapea ngai whai e tunu nei, whaitainga o New Zealand. A whaile whinga pālo ta New Zealand, e le ai ma se si ala ku wha ala aku se luas furkara ia ki oi. A fai fo le whainga pāno ta Australia, Amerika, Hawaii, po o ngawhia lava lola, le tātou te nopia iei. E le amas ka kowhai a kod sui a fai put se whamoremot, se mai asau se lau kā la ngā si, ioi, pia mai asau lima se lau kā la ngā si, fai, ta ino iei, te rei no pia ngā fai se sirga me momo, i antu no ue mamau. O ke rei roa lai, bole ala me ka ke whaapea, ai pia ka kowo i Samoa. Ai ai whaapea. Ia onga o le sui kauwa. O lai e langa pisingisi. Ia po le sui kauwa. O lea sa ma, o lai kere angupi. Ai o me i tunu nei fafu. Sani, e lei ma se soka kue aru lu i se sui tauwa. Ma wha pea kui. Ma ia sa lua se lau ngā se i wha uma koe le pilia o ngā leo lo wakari i po lo wafing. A leo ngā. Ma ia sa lima se lau ngā se i whaia kone mako wha la velea le la wakura palo kai kia. Ie. O nāle me ise ia me ie lua. Ai o nā whaapea. O nai o tātou tanganta. Ia o lai sā mo. Ia e whaapea whiana pe a whiranga me nei New Zealand. O te mana tua le porkala me. O oe ma le tūla whono le taimia o mama futai. Ma le tō whai a tu mana whao siki a su. Le me fo i lelo le whaatu o tātou e leo i lunga le awal tele. E kusa me se seka ika. E koe whaku leo. Brother, kuna ulus furu le fa ka wai sau lunch. E tila fia ele men tupu le ulus furu talana. E loka fa le linha ya o ele le. Ia, avai sau i Samoa. Ia, e paua o le sau ngā me i Samoa. A wa tunu i e fafu. Ia, e ma kua fa apopo e lunga malo fa sa langa.
Pe a whai e wha kui runga sau selen. E te whai a fo i le whapea. Ia e alo mai e le maua i o sausanga. Au te lilo i a tatu. Ke le mbana bana. Po le ale mea linga ka ko whapea nei o tatu lava tangata i samo. O lea e o e fia tauwa, e tautua. Mō nuu ma fio anga. I tū mā lo a inga whaala potonga e ka le sia. E ma tātou te to tasi samo. Ia o le mea langa le kaki whai akua. Ia e pei umai mo se mea fwoi leo se o se whewhi a kā koe whai e turu unei mamau. Ia wai nei te sila fia mo tātou ilo. E ngā whaala la kua ilunga wha pia malsu i tauwa. Ia le lei, o le la wha ambau le lalo lo suafa. Ai sa huni e tani leo telefoni. Ia pe te tana le whaitoa pia tutu ia tula mtanga luenga o leo. Sone, ai a palasi ya kula ya ka ko i samo. E na o na tau whai mai au se tana voi lele le sui tauwa. Mali, ioi, mali e o le i o le au le whaso. Ai vai le whai ngokana. Ioi, ala me ki fia le paro ka e ringi au kupi. Ala me ke fia kamai ai le ingi au kawan. Ai ka ngi ari ke fia ku mo ri e fai e mo sui ri kuma ro ri o ska ka ke ringi au kupe. Se ma kwa o ki ke re sui kawa. Ai ia o le menga le ka ke fai ku. Ia tanto no vo mo tanto ma fofa. Ma sana o ka ko la. Le ma fu ai o nga behind ka ko ma si lo ka ko. Ile se ese mai. Ile tuli au pu. O le mea lea o le au mai o se tau. Foko ai hanuela ia lea e whaatino. Ia ma ngā yoila wai a te tau. Eoi, e wala pāno tala i an tau nā tangata. O lou leo le na, mua e whai antua i a pai ma la whai le tāmo mo e le tāmo enga o le sa i ringa po ini sui i au le pāre mene o Samo. O oele avantu i la whaantua tuanga. Ma au tele mana au fo i sau tupe po sau tāla po sau sene apa. Ona ua lava lo i loa ma lo tali tonu. O le a e tū mai i matangi olo e wha leo ma wha tino mana onga o mātou tangata o lo i tū manu. Wai e le mangi. Wāwhia ea. Wāwhia ea o le anga ko whai e ngā mea. Ina ia au aine i to i nei mea. O le mole mea fui lelo le wha kilo anga i o. Ia wai umalana e whai le sui tauwa. O na mailo leo le tupe. Au maila le kupe le lava ma le mele ke mga o. O le whisika. O le a la le isi au ngai o inga le la whai. O le a le isi au ngai o inga le la whai. Ia ue malo o i loa i ai le mele. E kusanga unga le lava le me au mai. E anu sa o a kai komiki. A lesi sui tauwa. Ia ma e whailo i e ma le pepelo. O le pepelo la le la e whai. E wha pealo na wha antinonga. Wai lau li masuka la lenga ama i anko opa. Alo wakwa se i whai aku i anki kaka. E mō li ako opa i le wha msingo. A o e ranga i anu ka wanga o muse kupe le sui kauwa. Tai e satani, ile au lua funtasi. Umaloa o le palo tati ai mai lato wha afasi wha. Ele au sita o wha. Sa o le palo ta. Ato aso so mai be ato e fai se palota. Sa ma se fu vai di mai fato sinai ta ua. E mania tele aso i fai na palota. E tina lava le mamau tu a fale ai na. E anu lava o le ta vale. E au mai ai le tangata. E au mai
Whaafonga mai pē le Radio Samoa, tesi lima I vatolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasau Samoa. No wonder why they come again. All they want is one thing. Can't get their hands on it. Kangorima do iai, kangorima do iai. Shout when I need, shout when I need. Pole aste me manganga o ai mongangi. Pose me ai, pose vai lima lewaya. Se I shout la umongangi yakako. Se I faa vai kako umangi. Se I alula au kenge, se I swipe langaka. Pole aste me o iai, se I shout yangangi. Poi pai sau pika se mi mika I la pole a se fangwa maua pole a se me o iai va ele kako paipa po o iai se me e kuku wa koe tiki mai kai so le ka se kele me pelo le wa iai nge ka ngaka este po yo la ko la e fika mai ka iai se shout mai me mo I au ke shout mai pelo au ke shout mai au fika pa me pelo fa ka ka umba shout ai at koe ka u ka umanga la langi pa pe nga la lau fika au ke ika ya ka ika eh baby when I need shout when I need e pensa le sponsa asia okay shout when I need shout when I need I wake up fe uma louca pe when I need shout when I need le patinta la le se e se le au le when I need shout when I need se staka au ke songa shap se yo ongai Pango o ka soche nea ko ke fia manga o ai o le are kaunga ka o le kau o kuki ai ku uia ke a brother you know that I got you brother kango e au mai chupu mai you know I'm about the life yes mama just like how you like it all night ko a ko a le kai o nga ma o sia la kanga le e amo ai 1.5 ko ke sa o loko ai o loa e koe au mai fa a paura la I mai ko me ingu soche nea pule o e sunga e I'll shout all night, keep it coming all night, keep it coming all night. I'll shout all night, I'll shout all night. When I need, shout when I need. E pensa le sponsa, asia okay. Shout when I need, shout when I need.
Au wika te ua umaluka pe. When I need, shout, when I need. Le patin talale se isile au le le. When I need, shout, when I need. Se staka au ke songa shout se yo ungai. Mai lo ala, le kala le au mala isa online. Se princess tight. Ngole shout fu ale ai ma se fika. Ngole fa un kuso le ilo. Shout me, I won't get the police in my coupe. Money, but the people in the mother and the stupid. When I need, shout, when I need. If it's a responsa, I see you okay. When I need, shout, when I need. Eva Vivianga Maya Funda Makas Futialo Malakila Record to the Divine Ola Wodi for Telephone to Yafingi Koyo You Tita Mo Silly Lenesia Moto Molema to the Divine Ola Wodi the Tour Malaudanga the Radio Samota Silima Eva Tolu Molopolo Kalamela Bentolona Bamba Anisi de Oda to Fasalala Fa Bisilis Oliver tu au lele maleftu tayala onga amata e mawalunga na au nanga tau early childhood education po wa onga amata Samoa male Pasifika imangele e yaifaya onga le stala mafaya onga lango walava ta pena mole awa oina le fanau e uti avano lo utotoe awa lai te fatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai ile olua tasi tolu lima fitu valu iva fitu olua tasi tolu lima fitu valu iva fitu e faatulanga ai se taimi e te asi mai ai e ai se isi o te tau ainga e wha persona leo pe wha perfo wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai e ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz Pai le suenga o le tale ma wha ilo le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Whaasilsilanga tā ua. O tau nui whanua o lo fōmo le tātou whalaualoa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauking o fō I lava le vinga o papa I songa a loa fō. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai lea songa fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC, au tawhane o le warehouse I le shopping centre, a le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store, a fio mai loa Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Lo lava le soi fuoma duia tatou tunu uile a matanga fo le yaso au te fia fa felo ai tu te oe il tatou por kalame ole arveto le ola ile mareko se fulu lima alfa upo lima a fa pele tala ile fam sinonga Yesu lo iai a ule tali atu Yesu ia te ia I se upo tasi ona matua o foi lea o Pilato ole upo fa autuina fa pea ele o tua inga uma e te tau mafai e whaasa. A whapete wa ai I le whamasinonga o Yesu, le na whamasino I Kaiafa, e a whamasino fo I Pilato. E ke wa ai, e le o tuua inga uma, mawhesili uma, na tau mawhai Yesu e tali. Nga iei whesili, na tali sa o Yesu, a oisi whesili ma isi tua inga tangata iutaia ia nga whamasingo ai, nga ngu wa Yesu. Usala, whatita inga. Ina ua whesili Pilato ia Yesu, o oe ea o le tupu o tangata iutaia. E mongi o le tupu o tangata iutaia. E ke vai ina tali Yesu, fai mai Yesu, o lea lava. Tusia luka fai mai foi. O lea lava, o le mele na mafuainga usau le lalorangi. Ina ia au mai le mala malama le lalorangi. Koe fesiri foi leo Pilato I le se fesiri. Ve mai, Yesu e ale.
ke leo mea ia ua mo lia mai ai oe ia aton kango pila ko lau mo rianga pelo fo ienga fa tupa tangata yutai e faingi mo rianga e mo ria Yesu ole mele ke fo fai mai ua fesiri atu ia Pilato ia Yesu tele kele mea mo lia mai la la kala mo rianga nei a fe mai tala tu spa ia ele ai se tali a Yesu ua le tali atu o ia i se upu e tasi vai na kali i se fesiri ai wale kali i se fesiri o le fesiri ai sea o le tali na i loa le lei e Yesu e mai wailo na taimi e kau wha amala malama mai mea se sili ai o le mea langa le mga whina ngalo Yesu e sili ai na o mea moni e tali i ai ai ku umala tau la pisi ke loa le songa ta ua le awa o me fo ia tatou i le ngai vai taimi rungo meo Facebook tangata o le tua a whapea ke ilo e ki whaalangolango i le tua au e ki kaumu whaifua e tali uma meo tua i ngale au mai i te oi o le waaile le mea manga i ngwhai Yesu e le o tua i ngā uma na tali e Yesu ngā ngā whaamana malama Yesu o mea mondi wa i ngā uwhai mai Pilato o oe se tupu mea langa kango i whaamana malama i oe whaamana malama o le mea mongi ai iloa o mea pepelo lai kua i ngai oi lungo Facebook fai mai ei tala tangata awale mai mau e follow taimi po lo fe mele stoina awale mai mau follow pingsiki le alu mau fuel nga mai lo ku mai ke alu ai le ongi me mongi o le me fai ia tu ile tua ai fa mala malama na o me sa ia e tango oi e ave mai ako fe mela si tua inga fa penga ngal pawala utari ai lo se pawala kalifai ai ia ave ma o me se ave ma o a me sa fa mal malama so le upula mo o le aso le nei e le o tua inga uma e te tau mawhai e fa sa awa ke lo le mea lilo le fili fai o lona nau e ke kari aku awa ke kali lo iai ia e afuro vai foi me vele fai ne mia ina o mai tangata fo ia mai lunga le nof la fai le ngal wenga nge mia ai o mai fai kio o mai fa sa mai e me mai fi fa sa mai ne mia ku ngal wenga sa si fa sa o mai vai mai kala nge mia nai lo ne mia o kala pelo mai tala fai mai lo ne mia ele ku ua ya ule ngal wenga ma mafa o lo fai ai o la ku e fai kala ngai mia nga ona nai lo nge mia o mea pelo o la pisi ai va ainga le mesa tango ko fa mal malama le mesa le tua fa tai ya o nga te wa o mai fa pe na fa lo walo o Yesu ma tu te fa ta wa o ia te ia e ta ofiai no matu tau mafai e fa sa o me uma mala pisi uma le lan mi ia o Yesu amen. Oh
Jane Lova pese se laus fulmole lima le kalesia me tutisi love pese le kalesia me tutisi papaloa I sinamonga tolonga tuai ya le pono kala meda ole arento le ola mo oima mo tanto uma le divango la woli va te to le sunga ile frente area pasta la fa le copa mole fa bo ponga pono kala me la arento ole ola ile ding fo ya woli ole sululu ole wa Joyce fully mamara fa meru ton tano le July lua te pena mai ele vai on telephone telephone ele ngana Samoa. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asongafua a ngā I le aso whareile mai le fitu I le taeao, a ngā I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a ngā I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a ngā I lunga, e a unnoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le taeao, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East, telefoni o iwa, 255 55 luaono, o iwa, 255 55 luaono. Ao tātou folau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le kā for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teminei o loo maua le SUV a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te feso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Tonu miru tonu talo le tula e lua I le divango la wuli o disi leo tātou wha linga ma wha silsilanga masani le utonu mai le official radio Samoa wa I le longu pui li o lo tau pa ia ma lo o tau mamalu a whenga i le turu mga wega tute ma whaiva lo filima e langa tui leo nisi o fuafuanga o le rifo ia sa lulu le aso lua o le di masina lo na fitu le masino yulai lua felo lima. Tumu antu ia tātou wha silsilanga le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songai pe o na masini ai. A uringa lo sau lo minga o le tusi o le songai whaatasi ma le lo minga o le vau filifili e mau ia wha lupenga o Samoa I sisifo tutuila mamarua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o la matafa i o la matai le whainga o wha la lawe pe o wha I poiponga ma liu leo siu singo a inga whisila wha inga o Paolo o si I wha alo ano wha lagingo I Kalesia ma le tele o la ngana o wha alo longa e na o le fitu se folu tala le tau na o official radio Samoa le tolu pa tolu o na Hobel Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga morisi wha mtalanga wala wane le tātou ofisa Taimi whainga alwenga I le lua o na lua antasi 5 I watolu lua o na lua antasi 5 I watolu pe tangai I le shopradio.samoa.co.nz e whaima yeisa oka shopradio.samoa.co.nz e whaima yeisa oka whaafetai. O le isi a tātou wha silanga sui langolango o le fast mo sa fantatasi I loto whanga. E wha sisila antu ma le anganga wha anuanu tele o le awhiela fontanga a sui langolango uma a le fast mo le tuma lo sa fantatasi e au fiaia fioanga o salamumu, sa napu, sa tawa ma loto whanga. O wha moe moe whaiele aso sa neile aso ono iulai lua whelolima I le tulai wha I le fiafi e le no whanga e whaiai o le moto Samoa I le tasi fantasi beta drive I mangele
whaapsanga e male taulanga whaatawi mangele. E te tala o tuai lea matele, i tupu mai e mawhale polu, paolo mangafa matama whanau e siu tātou tūmalo whapanota o sa whantatasi, tātou te whaatasi ai, e soalo pule ai so tātou sao, mo se feso swani mo le tātou sui whaarioli, le fionga ia anapu seve tei fui mono, o lo o tapena mo le whainga palota o lo loma nei. O le tele o lima e mama ai se avenga, tātou whiloa i leanga le nei, o lo tātou atua. Mo nisi whaamtalanga, whaapso te yane i alau vi a Sarah, i le olua lua tolu o ono lua tasi fitu. Olua lua tolu o ono lua tasi fitu, whaia ma le whaalam tele, sui o komiti mo anapu seve tei fui maono. O le whaalinga mo le mawhutanga a inga o te vanga mawhale loa. E talo atu mula nganga whaalam tele, i le pa ia ma le mamano o le tātou a inga, i ona whale tama uma, o le anto e whaatono wina, le isia tātou mawhutanga, i le asamo mo iulai, a so ono, i le tūla ia po le afo le lua i le awoli, pe atu ua sounding a lotu i le hall, a le metotisi St. Pauli o Tara. O lea e talo atu le pa ia o le tātou ainga, ta pena wha le mai lau tai, ia ua le tātou wha malostino i lea aso, wha ia le rei wha silanga ma le, i lea watele ma le wha alo alo, lo se ni e tinifu tani elu, tofi lau fili, ala i moana Ferretti, va e luan te vanga, tu pa i whalefitu, ma misi kere soma, mo tamā o le ainga. Whaautai ia o le whaalinga le nā, mo o le mawhutanga le ainga o te vanga, ma whale loa. O le whaasilsilanga mo le mawhutanga ala mo tama whanau a whale toi i Santu Paitea. Ma tau te whaatulu atu sa moe lau whaafonganga, o le nei whaasilsilanga e whaasilo tonu lea, i le mawhutanga ala mo tama whanau o le tātou ainga i whale toi i Santu Paitea. O lo alana mapapa au i so sei tuo au kilani e whaapea. Tanu mai o lea ua whai wina ma le manuia le tātou ngā ruenga mosi o tātou ainga i Samoa. O lea e te talo atuai le tātou mawhutanga o le awhatau nuuina lo tātou whaamoemoe i le astona i nei le tulai tasi le awoli no whanga masani o le Valu Lane Road, Weymouth Road i Madurewa. Toi whaasau antu Valu Lane Road i Weymouth i Manurewa o le awhatunu i nai lo tātou whamoe. E te talo antu ai ma le whaalo anu tele, ia tātou whaamalosi au o le whaawaiwai, a wale tāpareina o le tātou malanga i Samoa. Morisi whaamtalanga whaapso te yanele o lua tasi o valu wha o iwa fitu valu. O lua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Pole o lua tasi lua o nalua iwa fitu o tolu. O lua tasi lua o nalua iwa fitu o tolu. Whaamtaialo sa nia le reifa silsilanga e asianta nu o sala malau tafi sina pati te fono o le mawhutanga a le pitaru o whale toi i Santu Paitea. O le isia tātou whaalinga mo le tumalo si umu. Ua malama i ulua mano le fitu ta whaitoa. Solungi ai pa i o Samoa ai te tala vai toa. Ua tala leo maalia le se unga wa malo whaiva sa loa tiaile pa i o sa somua. Tu li o whale lua o tula whale o taile uo male whale tolu. O se whaawitai le o se wha malo ia Samoa antoa o uo ma paolo mangafa o mawhutanga na anga lelei ilo mātou wha moe whai mai so o se whai mai so o le whaola e le se auro po ni a rio na o le suafo le li mātou te whaapea antuai whaawitai sanga iane manu o le antua e toe whaatumura ngā ngāo ona o lo o tau anga lelei whaapitus whaawitai iso mātou wa ngafa tau i le langi lau fionga fono tisa nele Iosefo ma le pa ia o ainga na lua ua o tau le whaangalo a fi ai lona vao le tina pele o Maria Iosefo sa ngā lurua i si umu o lo langu mau i matawhala o le malaya fia o ai tampusalaia whaamtaile anga lelei le mautanga Eva Malakoko ia po le Eva Malakoko malongo i tino matangi lelei whaamtaitele le pa ia lo tanto i tu malo ua vala au whaalo alo tuai
E fia whaia se tātou whono, ila stona i neia so limo Iulai, i le Julai wha i le fiafi, sa i le nisi e malanga i Samoa e mamoli, ia le masui lea na maua, e le mara mia le tu umi o le tupe, e whaingisi la poa, ne i mau i eile lo matua. O lo i nisi o le tātou mautanga e malanga i le konferenisi, i le vai e so fau, e a fia mai tātou soa lang pule, ia pe finagana malie e oso tu ai nofo uma tātou whiloa i eile asto nai. Manuia tele ia le whenga iai, ia malama singa, ia o la au tau au auna, ia tu talai pā tulapau olo, e te maua i le olua fitu, lua ono iwa, fitu whālua ono, olua fitu, lua ono iwa, fitu whālua ono, moli tumalo, whaamtai, ia o whale tu o tulapau. O le toa tusi se fululima, Emery Avenue i Mangele. Whilo inga ma le whaipule ia te anau tu yono. Ua pai nei le fua ma ua papale ina ua te tele tonga atu. Ua longo i longo a le tapisa le lua a le lawa manu. Awa ua pepe le taumaru ula e peo le vitalenga i le mali toa. O tō manu i le nantou sanga i le sa i linga malo mo le toi whaafu i mai o le seni New Zealand. O Samoa na soi fua le vaitau le awhi se lau nua wha, a nga i le awhi se lau wha valu. A o pū lea Samoa i New Zealand. A lea ua pia le whanga o Aotearoa i tupu mai, fa le tua matausi ua manuia le seni New Zealand, ma ua alala nei au kilani. O le ala leo le la ngā o so mātou leo, e vala au wha alolo tu ei lau tau pa ia. O le awhia le tātou whaatsinga i le asanga fua so fitu Iulai lua a whelua lima i le Manurewa Sports Centre i Mountford Park, tasi valu o Weymouth Road i Manurewa. Mai le se fulu le tai awanga i le tasi i le awoli a fio matala au mai, i si o tātou whiloai e lulu lima ma whaatalo wha male sunga i le whaipule a te anau tu iono. O se hawa noe le au maua e po e iso o tauanta ma le whaipule, ai mai se o toa sa tūlai mo Samoa. E maratua i le tala ia nā whanua, e ngase toa ai o la pule. Ai morisi whaamtalanga whaapso te yane, i le Asa Foundation, i le olua tasi, ono tasi vanu o whalua. Olua tasi, ono tasi valu o whalua, ia wale whaamoi moe nā le whilo inga, ma le fionga i le lik whaipule, ia tea nau tu yono i le vengas fau, i lona sunga fua. O nisi nao tātou whaalinga, lewa tonu mai le rivaengo le aso, a wala vale longa puieri o lo tupa ia, ma lo o tau mamalu nisi fo i o whaamoi moe, o la whapeleo na whaatonu wina, i le whai unga o le nei fo i yeso malo, la vale on sai, e malo vole tafa oile i oi. E le ska fau kit fo, ia, saunu mai, ia le vaenga o tātou telefo, o la Radio Samoa ma tātou telefo, i le kan Samoa pe a tāle lua i le awu li ding. O le ua vai atu whafo wha manu mai winga o le tau. Lue ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Tu melo lima, melo lima, melo lima. Lue ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Tu melo lima, melo lima, melo lima. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amami le kai kai ka. Efa onga mai ole musika. Oka to sale fai meika. I want feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mami le ai. Te onga e ke fai le. Awe ese ngama a oi la ukanga. Ole siva papa. Siva po imale mata. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amami le kai kai ka. Efa onga mai ole musika. Oka to sale fai meika. Ale ukua yei maa, sole ua owa tele oloka. Ba aile o ke ngau, ai a kiri ai oa e wha pau pau. Se whai wha ale lei mai fōi, o au ngei o ke le koe fōi. A o mami fōi lea ua siwa, on ka kou o ke le koe ika. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa umami le kai
ika e fa unga mai o le musika o kai ko se le fai me ika la mami si va mai uanga o e la upele se kilo mai uanga o e o la upeplo wa rosa la rosa rosa sala le manoni una o o te te wina da 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 ay 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 ese que puele luema esiva awa mami le kai kai ka e fa una mai o le musica o ka ko se le fai meika e ka siva mava lo solo ia tau tuna tau siva fofua o lo o siva tu foi o tua awala va nei e va fa tani mele tata vale ole o lo fai le coloca o mane o poesia lu le palola ay 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 ese que puele luema esiva awa mami le kai kai ka e fa una mai o le musica o ka ko se le fai meika E te whatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tū la o le awa uli. Lo maia o se whaopoponga le nei o tātou tala fōu mai lo Radio Samoa. I tala o tomua, ua whamonia mai nei le whaasalai mo le whaamasina e le whaamsinonga o se tangata e pūlea se whale whaingaluenga mai kalaistete ina ua whamonia mo lianga e lua o lea tangata I lona whaio ni whaamtalanga ma whaamaumonga le sao ma le tau whaasese le Immigration New Zealand ma le mo lianga e tasi I lona whisosoni I se isi tangata e whaia pe whaososoina e whaia se sori ngā tū la fono I visa I le vaenga wata ua o le aiding and abetting the breach of visa conditions. E tu saima se pepo whaamtalanga ma le ofisa o whemalanga inga a New Zealand na whaamanino ai le ofisa o le ua mo liore tamaitai a Ava Young na ia au maia se tamaitai Thailand I te tono New Zealand e whaonga ai se visa ta whao pe asiasi mai I te tono le atu no le vaenga o le visitor visa. Whamawina na pelongia e Ava le ofisa e ala le pepa tarusanga o visa nei whaapea e iai se so o tanga whaale a inga le tamaitai le nei I le o loa a fia se tamaitai Thailand. Peita ia le isao ma whaamaoni whaamaumonga e whamawina I le aima se so o tanga o nei tangata pe I loa le tamaitai Thailand Ava mai lava le ulua I taimin na ofa tuai e le ua molia se ngaluenga mo ia I tono New Zealand. Ta ua foi e se lau lima se fulu wafe Thailand Bat le taua whae o le ngaluenga whaatasi ai ma le whaatino ai o le visa tarusanga e totongi ato le tangata Thailand I le ua molia po Ava ve tusa lea ma le fitu wafe lima se lau ta la New Zealand ma le whaupunga o le tupe o lo ai ta la fuere tangata Thailand ya Ava mo le whaatino ino o vaenga uma le anga I mai ai I New Zealand. Ina o tau no mai I to tono New Zealand le tau sanga na se mbai atu neisi maa fine o loo a fia. Ai whailo atu loe Ava Young o ia o le anofo mga lue to tono le atu no. Na amatai loa ngā ioi ngā Ava e po e le ato le tamaitai Thailand. Ai whaasala lau loa ngā lue ngā mawhai o na whai e lea maa fine. O ina na amata whea ngai ai loa sia tamaitai Thailand. Ma whaatino ngā le manui a Ava. O le anga I ato tangata I tutongi se leni, ai whaatino iai ni anga le tau tamali. Po le whai a inga whaamalosi ma wheuswa inga se tulou. Whaamanino ma whaatino e tamaitai Thailand vaenga uma e tusai ma whaatonunga Ava Young, ma le whaamoe moe to tutongi uma atu e le ua a fia tupe na whaalu e Ava I le au mai ai o iei to tonu o le atu nuu. Na maua le ofisa o whemalanga I ngā New Zealand, whainga whaale o lofa ma soni ngā tū la fono a Ava Young, ina ua o atu ni whaasea. I le lesa vali ai o aia inga, a o tu unga o le visa, I le iai o le tamaitai Thailand, I te tono New Zealand. Ma I loilonga o le nei mata upuna whaasino ai loa ni sa ilinga ma os whainga, e whaonga ai leo o atu leono pepa whaatanga. Po search warrants, I le telo no whaanga le tamaitai o Ava Young I au kilani nei, makalaistete.
Wa pe nai loa ona sai matawhia le ua mōlia nei. E tu sai ma whaasalanga a Eva ua whaasalai nei la o ia le whamasina e nofo wawa ai e le whale po le vaengo ta o le home detention ina ua ia ioe ina ona mōlianga. O se tala fia mo New Zealand, le whaalawi lo mai ai o le avea o le tamaitai whatu solo i longo le atunuu a o le Pasifika, ia Selina Tusitala Marsh, maulua i whatu solo, mō whaatasinga te tele a malo o tau pulenga, po le vaenga o ta o le Commonwealth Poet Laureate. O se matati a maoa e lea ua ausia e se tasi, ma o se mitamitanga tele o le avea ai o se alo Samoa, e a matalia le vaenga ta ua i tūlanga whaavao malo. O se tala whaasolpito fo i lea mo New Zealand, Samoa a o le Pasifika. Ta ua se whaasalaunga i lunga o penga te whailangi mai le Universite o Aukilani na whaamanino ai le avea o le tamaitai polo fesa o mata upo le ngana Peritania po le Professor of English o le a mata tau aveina le tamaitai o Selina lona tofinga le nei se ia pa ia le aso tosu tasi o mea o le tau sanga lua o lua fitu. O le mitamitanga tele, o le avea ai o se tangata mai Aotearoa, maulua i tangata e tau aveina lea matata. Ta lona whaavai mai le li o malo tau pulenga, le fitus fulu matau sanga ta aluai. Na ta ua le tamaitai whaatu solo, lona whaanga e tia, le amana ia ai o ia, ile nei vaenga ta ua. Mai nisi o tala o loi Samoa se au malanga o whanau a ongor ko lisi mo lungo ma lisi po le Marist College mai New Zealand nei. O lo whaasolo ai so lato malanga ta amilo i lato nuu, whaingoa ino o le malanga tau tua. Ma e tu sai ma po kalame le au malanga na whaamawina ai le asia e whanau a ongor ko lisi o ma lisi, o le whaalapo tuputonga mo e popo ngatia le Samoa Victim Support Group. Ai mese le asia ai o le nofuanga lo i ai whanau wa a fia isa wanga ese tono le atu nuu, le Campus of Hope. Whailo fo i le mawai o awa no whanau a ongor ko lisi maulunga, e asia ai whale o lo le nofotane gift shop, i le ofisa autu i apia. Ma e tu sai ma po kalamer ko lisi o ta uai o le solo whaatino ai solato mea lofa, e ala e tu whaatasia o se aso fia mo whanau, ta wala atu i se whaatasinga le matawhanga po le Beach Fun Day. Se tasi o vaenga o le lato anawa tau, o le fisosoani atu lea po le tautua. Na whawhetai le whaalapotopotonga mo e popo ngatia po le Samoa Victim Support Group le a whea ai le kolisi o le lato o fisa. Ma le whailo atu le lato anganga fisosoani ma le tautua e ala i le alofa i whanau ma tina alo a fia i sawanga i totono Samoa. Whamawina e lata i le tolse fulu whanau a onga mwhaya ongor kolisi o malisi mai New Zealand na ngai atu i le malanga ta amilo o le malanga tautua tua. Mai nisi o tala o le Pasifika, a whaasolo ai ta alonga la ito le Pasifika i Palau po le Pacific Mini Games, o lewa mai tauina le mata ina o tau mwhainga alom whanau o la atu no Samoa, o lo o tau sinio. Mai ripoti mai le tai awa na le la ua whamawina ai le ausia, e alom whanau o Samoa o lo o taa alo, ni pine auro se ono, ma pine apa mea e wha mai ta alonga ese. Ma il whaatulanga ngai o ia pine mo le pine auro, o le tamaitai o Anne Keynes ua ia mawaina le pine auro i le whaangata mo le vaa V1 5 mita i le tūpā o tamaitai. O Shane pa le mia na ia manmalo le taalonga le tauivinga sa o loto po le vaenga o ta ua le wrestling freestyle i le tūpā o alii i le mamafa valsfulu ono kilo kalama i le vaenga o le juniors. Mana ia manmalo fo i le pine auro i le vaenga le wrestling kreko valusu fitu kilo kalama i le vaenga lava o le juniors. O le li o ekitoa ta mati i le taalonga lava e tasi o le tauivinga i le tūpā o alii i le mamafa le ivas fitu kilo kalama le vaengo juniors. Suipi fo i lea li i le vaengo le wrestling kreko le iwa fitu kilo kalama le mamafa i le vaengo le juniors. O le tamaitai a Paige Kemp na mawaina le pine aura ta alongo le aau se lau mita le butterflies mo le vaengo tamaitai. Le whaatulanganga o pine apa mamea na sola ai le au a Samoa le tūpā o tamaitai. Le vaenga le 4x100 meters freestyle relay. E whapena fo ina sola Samoa ma le pine apa memea i le vaenga o ta ua le 4x50 meters medley relay mix. Ma le tamaitai o Salani Saanga i le vaenga lava o au, lena manmalo i le whaselau mita o le individual medley. O le taalonga whanawhana au po le archery recurve double 720 round 70 meters na manmalo ai le tamaitai o Jill Walter.
O nisi nā o tātou talafo mo le nei tū la o le awa uli, whaaftai whaafonga mai, tau whaasoifua. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Hello? Mom? Wonga yo fuka, ngalo walo fwe fari, mai maika, te mao ye e masami ya sore apa
Ki mawale ngi lalangi O le mafu ang le ngā o le whaari o po winga le anga Ke maa o ye e masangi aso e so wai o le masa A waa whae pui pui linga o se whukausanga I likala I o ke wha wau le ai o nganga A o makiwa ka lia a kele o kupe fia fia Ka lia le manguia, ka lia le mawhakia A o leo o wa yaku ua lewanga e saumia Beli lo ma le mama, te kolo le manguia E te fiulanga e te whaali Wana olo o ata mo o pati pati Wahati lenga o te whaali lipe A oba ai atu e matangi tangi E te fiulanga e te to atuli Ina I asu ia ia winga whaali Te to whata wha o e la uhani Pe e te lama tatari wha fita uli Fokua o kia o e lau ami o ngā ia e whai ia O sa wai whai pare busu e wha au au le kilo e whaasea We make that story more excuse for le pasia Kine o fosfulanga le kau mu e sea sea Olo maso salo se kuia lo inga inga Fa pare pale pea o e inga ngefa I pe mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngaka I nungo kapa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka waka Ki kele a pesenga ia e makua I leo o Au au ka lai kau whalili Ai e se lo o rufa wha mao ia o e lo wow Yo! Ole asu ya tu baby lau si kaili O lau su e ngalea Ua pasi Na o whai tako e la o baby Olea ua levana e sauni Wa o hila a oe ua sili Wa sa o hale tangatana o fili fili Mo I o teleta solo muli O oiolo utofi e o ile o ti Vivianga sui fe filongi o le rivango le woli vanga DJ David te tolu mo yang wa winga tu ma faiva lo filima e la ngati leo le mafuta I fo I malafana I le mai ai o le kwanta lo na lua e o le vanga sumu mo moni o le tuwanga o ngal fana I nei New Zealand e tolu mo le vanga so asan pe tanto wo le lo famala le o le tu fa tala fan tu ai e le tama ya pira pa pe ngai ka yewa a vile va ku sa pira I nai Adelaide Outstad Ja, nee, hij ben ngoi. Maar toen wou vallen uit Pieter. Wat betekent zullen jonge jaren lo jullie eindje goed willen bij een telefoon je bij een jaar tijd te tellen. Alleen zij vangen je la wo de ding. En van jullie te vangen je bij tali te lai tolu. Jullie voor ja solulu. Eens telefoon no lo te vindt wat doe longa ile op een te va langila le litio va va malo ni sila. Wanneer jullie porne pope toe zo le to lai se fulu. I lunga o wala lea o Reno Street ti nai le city. O lea sa maua mai I se la pisi. Ia le tino mali o se pepe. Ia o le tulanga e pe o le iai ia o le sa tau sa ili eis tanganta. E ana le pepe lea o tia I fo I le la pisi. E wha mai le wha mtalanga o lea o lo iai I. Ia o lea wa tawhia ne ia leo. Ia le tanganta o lo o la tu wa mafau fau. Ia tono ia le ana le pepe. So, te o fo te lelo. E se mama fu anga. La yona tutupu me fa pene. O no fo ma fo famle. Ile tangi mai o simea. Talo fai. Talo fai le tangi mai ile fia ai o si pepe. Ya ai o la woi tono le lapis. O tele mai lo pena o la pepe ile te minutia yang. Ya o le tulanga nai pe o le ta mai. O Reno Street I tai o le city. Ja, lena tula I mai ia le fa fi tauri le po na po. E lo sa dia ia le se tangantai ese mai. E le tanganta le wala tu loka ina nei. Ile nei vai ngole a woli. Ia pena loka ina I le po na po. Ja, toi fa mana tu ia I tanto ma tua. Ja, mi se levantan tu ia fa na tine ja. Ja, ele leilo tanto mantala ma e manga fanga fa o ele tama o ele tina. Wa ai fa le po fia dai o to mitina e fa mea o ngai. Ia wa foi ni o tanto pe ani na fa na tine ya mama. Ele ai. Fa mi le fa punga fa Britannia. It takes two to tango. Ia fa mai fo lingo le si pese no tango dinero. O lono wi. E ka kawanga ye le mafuanga. Mai te tau fo I ona talanoa. I le £2 te mai tai. Ia matupulanga talavo I le £2 wari. Vai iai, o le mea onga, e le o se sia mea. Say
Se fumani o mauto tasi asuao e moli enjoy lo faanga mafa mai singa I leo so ya Peter Stowers in Adelaide, Australia. Vatalavan tuaya Agnes Merida. Amalaika Kansas City, Utah. America lewulu sulfamidu te te anglelua. Le Little Feet Childcare. Tatala I le asongafua a nga I le aso whareile mai le fitu I le taeao, a nga I le ono I le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le taeao, matoi mo moli I le fale I le afiafi. Maua fua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whasota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu 5 iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a.
Italia wala so ona whaia ua te nau te lele ia. Ia ma wai le upenga ua foi te nau te whaintala umane ua mawantu ai malau whaitala. O le ua tonu ling tu lai lua o le son nafi. Na sauno ai whaapitoa le fionga e le tamaitai pāle mia o le malo tausi. Ia wai anisi o vaenga e haona whaamana malama foi. Mola sila fia la tātou o tano i Samoa. Ia man tātou o loo ai taumalele antu. Ia manopia iai antu do e mau. O le sauno ngala lea e peo le iai lea so nafi. O te whatalo whatu i le mai moa whaafonga mai e si o tātou atunu. O le nei wa tātou taunu manuia i le ulua i aso le masina o i ulai, ia i le anga le rei whaasoa al tātou atua. O ia o loo taitaina pēa le whainga malanga si o tātou atunu. Ia whamalo le whalau, whaafitai le tai, ia awa foi le whenga iai manafa ma mtafa yo i so se whaiva o le tātou walawina. O te taofi o Sam whainga o Samoa, a wapa ia whale kalesia, o pa ia whale tunuru ma pa ia whale malo. Ia ua ta oto lava i atululunga ma ua maea o na tuu laupua. Ia ona manatu lea o le a whatalolo pa ia o Samoa. O le vai aso na te nei sa whaamaunia ai e le kapineta. Le ata whaataitai o le tala o le tupe e afu atu i le aso mua o iulai. E whaongai na ai le vaenga Ivas Fululima o le tulafono whaavai. E le o toe po se lilo i le te enai e le palemene. Le whaitaunga mua o le tala whaatatau o le tupe. Ale malo i le aso luas fulfitu me ma taunu wai i le whaata apeina o le palimene i le aso tolu o le masina o Iuni ia ma ua tāpena ai le atunuu moana whainga whiriwhiringa i le whai unga o le masina fau. I le maua ai o le whautuanga whaalitula fono mai le loia sili mo le whaongaina o le vaenga Ivas Fululima o le tulafono whaavae sa tāpena i loa e le fionga i le minista o tupe ma le mtanga aluenga o le tupe. Le tala o le tupe mo le ulua i kuata po o le tolu masina mua o le tausanga wha le tupe luafe luas Fululima luafe luas Fuluono. O lea e afu atu i le so. O lo manino i lalo o le vaenga Ivas Fululima o le whaavae, pe a whai o se tulafono tau whaofi, o le whaasoso ino tupe, e le i avea ma tulafono. I le aso mua, o le tausanga wha le tupe, lea e whaasino tonu iai. E ma whai e le minista o lo tau aveina tūlanga tau tupe. I le mua i tuina mai o le whaamaoninga al kapeneta, o na whaatananga, se tupe whaalu, mo le whaawawina o ngā luenga, se ia o ina ia avea le tūlafono tau whaofi, o le whaasosoina o le tupe, ma tūlafono. I le tūlanga, o le sili atu le au whai, o so se tupe toe, e le I whaaluina, o le tupe na pasia I le tulafono, o le whaasosoina o tupe mo le tausanga ua tuana. Whaatasiai ma se au whainga, o se tupe I atusa ma le tasi vai wha, po o le 25% o le tupe na pasia. I le whaatatawina ai o vai ngā tupe tusa ma le vai ngā Ivas Fululima o le tulafono whaavai. Ua whaatulanga I fo'i ma vai ngā whaamua mo le whaawawina o au nanga, ai mai se tāpenanga tālawhenga I uma, mo le whaatinoina o le whainga pālota tele, ale atunuu, I le masina fau. O vaenga whaamua e au fiai
totongi o tangata whai ngā luenga le malo. Ngā luenga whaatino, whaamuamua amta ngā luenga ma ofisa o le malo, penisione mō tangata mātutua, ma fisosoani mo i lātou e iai a fianga tu mau o le soifua. O Paul Kalame skolasipi al malo, whaawawina o le awina atu o ngase mo tong fitinga i fafo e le mawhai o na whaatino i Samoa. Ia o tātou waila au, ma whala au mo ngase i le whale mai. O kono karate mo le awina mai o swau i le atunu. Ato ai, ma tā penanga mo le whainga palo ta tele a le atunu. Ia mai whapea foi ma ngā luenga te tele, mo ati nae ale mta ngā luenga o whatoanga ma whainga whaiva. E au fiai le whale teu oloa i a tele, o fisa au tū i savai. Ia mai isi ngā luenga ua maea o na iai kon karate o le a whamaea. O isi vaenga te tele sa fuafua i le tala whaatatau o le tupe, mo le tausanga wha le tupe le nei. Luafe lua lima, luafe lua ono. O le a le mawhai o na whatino. Ma o le a iai i a fianga o le tamau ainga i le mawhai ai. O na whaawau le whaitaunga muamua o le tūlafono tau whaofi o le tala whaatau au tū o le tupe mo le tausanga wha le tupe le nei. Ia o ata walumanga o le ata nuu iai whai unga o le whainga whiriwhiringa le atu nuu. E ala i le whainga palo ta tele o lo loma nei. Ai maise pe a whai e mae a le tolu masina. Ua fuafua ina i vae ngā tupe e tosa ma le vae ngā iwa sifururima o le tūlafono whaavae. Ai le i mawhai o na pāsia ma whaamaonia le tūlafono o le tala whaatatau o le tupe. Ia o le a ilo tutoa e le kapeneta e whaavae i whautuanga wha le tūlafono i nisi la sanga tala whiangai e mawhai o na whaatino ina ia mautinoa le whaawawina o au nanga mo le atunu. Ia awali tia pea e le alofa tūnoa le atua, le soifua o le tātou atunu. Ai maise le whianga iai mawhaiva ese o le nei vai aso. Ia manuia lau tāpua inga Samoa.
Waile Dr. Rome Band i le vango la Woli ma le pese wo fai waina la wa ke o le to e pe ona tusiele to la fo antelitimu e ma fuga da to le malangina e le fai lina le Dr. Rome Band o le dawa to lunga tu i le sound nga a le fionga le tu dai pa le mia le malo tusi le fionga le sa fa pito fia me na mu ta fa e pe ona fa funga jai i le pasi ai le o le tasi vai tonu o le paketila le tātou malo. Le pe ona wha mua muai le tongina o tangata whainga wenga a le malo. E ui le i mawhai ona tololo wina le paketi. Ia e afua i ta iala. Ia po tula whono lo o lima tikta ina i ngā wenga foi a le tātou malo i Samoa wha a e mise lava le matanga le wenga o tupi. Ia o mea nai tau ona wha mua wa a le tutongi ia tangata whainga le wenga o le malo. O lorowi, ia la mawhaina la le mawhai. O na wha ua wina la tele o ngā wenga tūte mawhai wā lau whilima. E pe o nanga i tele to tele o le pa ia male mamalo si o tātou tru. E se fwoi la maisi o loa o te wā ia tui sa mo so le neiva i tak. Ia, sa i le vai temina tapu wai pe wha sa le toi au inatu. O le siu pipi tono le tātou tru. Ia, tono nei te sila fia mau tātou i loa. Ia, ona ole mautau ave le na vaitang. Ia, kiri enga mamai kangaka. Alua, ia rua. Ia, ua le mawhai lava o na tau fia. Le fia o tātou le meka o siu pipi. Ia, le nto talai foi le awanoa. Ia, e whai ala si mawalunga o le afoi. O le pasene foi le po le la fonga. Ia, e tutongi. A misi lava pe a wha me alo whaatu nei o tātou tau a inga i Amerika Samoa. Au le isi lan tau mawhawhaula o vai entoi Samoa le rivai tau. Sole. Ko wai foi le se me vape. O le siu mo. Meoi. E an tanto i nei New Zealand te leilo i tanto i Australia. Te le vai mo ni siu mo fa tanto falolo nei. E te le mai lofo. Po fele tru le awina to ele mo le me siu mo. Le wa fa tawina nei tono samo. Ai ngofo mo fu ye. E o le me foi o le bo tanto mo to mo vela. E na foi mo manta anto to i nei New Zealand. Ia antonu foi. Ia na wa e sila en meka o siu mo. E fai a silo lono. E kai pe ia mo siu pipi. Ia ka hilo ia. Ia ona ayona o le tonga tau so i fuanga le wi tato. Ia le wo le meka o siu mo. Ia te le nona i pe i si ta ma fai luma to le damia. E ono awina tu tono le tanto tono. A fe o siu mo. So le e makua le so i fuama lo i ngale i kwa ngame. Ia te le mai lo. Ia po la stu la fono le fa o finanto tanto lo nei tono samo. Il riva i tau so i fuanga o lo to so i fu. Ia mau ka ko wola. Ma ko kia vo ia kwa ngame vape. O le meka o le siu mo. Na pa o le meu te fia ia ui. O le meka o le faku mo. Ia ma le meka o le vai mo. Ia ma le kama voi lele o ala ngā mo. I sa moa o le meka o le supo moa sa moa. Kama sa o anga. Pi ingi u mai la ma le faa lifu kalo. Ia po le faa lifu fai. Ke ia le ka anguru. Susulu ma, ua ma,
Lava o te tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa te si lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Pesele nei u fatu moe ai u e vai vai u e via moe da fai la e da la mai pe I say yo pa a pia a tu ilea u o tali ton la pa ma ho wa me o e ma wo moni o te yo e o te ame ne foi le o ti a pai u e pia but the smile io Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese serava, te leoina, yanga motangata. Ataina ue pia mala malapa, silia idea, tu maioleana. Ua o tali toni lo pa ma honi Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau le petu lima E mai Samoa mai New Zealand
mai te mai Samoa mai New Zealand. Så får man lige der Richard Packard det var og lære hvor lige der var join lur mig for mig John Tale og længe July to nu det vi der to dollar i ved for nu og lad sådan fine på hele dagen to føler ingen far wang mig for jeg lige med jeg var mine vej jeg bliver det hele dagen to lige på det uden to sammen Samoa og lad lande tale dog i næste tas jo vang og dag og lad for mig en dag jeg for sidongo i land to on lande to i dag to for sidongo lad sig hele for mig for vi må lige med yes så bitte ele i mai ale vai so lona lima a ua mali li tu ale leo mali tu te ia lan tu loia o le fa mutai i le fa wi no le fa sidonga e la male facilita wa tu la i mai i wa le na fa manino i le so nafi ele fionga ia le mai va le mata ia pe fa pe ila pe fa pe fer o la me o la fa i si mo li mawi e tu toi ale tu ale leo
Ia, I lano na vai o le tulafono lo lima tikta inai ia tātou ngā luenga whai tono o Samoa. Ia, o lo i eile tulafono e whaapea. E tusa pēle whaatauto ina. Ia se tangata o lo morimau. Ala ua umana saini lana morimau. A o lea ua maliria iai tu umai lua. Lei tu o le prosecutor, ia po le tu o leo leo. Ia po le tu fo i la tu o lo te. A whai e whaatino le malienga le i le vao loia. E tusa lava lea, ma le whaatauto o le tangata i lunga o le tuspa ia. Ia o le vaenga nai tōna marino iei, leanga nai iei nisi o tātou. O nai ave se se ina whaamatalanga, e pe o na tuku i nātu i lunga o tātou whaatalananga. Ia e lei lava sona e se e senga o le whaatauto o e lunga o le tuspa ia e ala mai lea i lau moli mau lea wa mai o na tustusia. Ia, malau a wai tonu o le potu whamasino, e toi whaatauto oi, i la moni ma le whaamaoni, o au whaamatalanga i wa mai o na tustusia. Ona o le ia le, ne funa o lo o, alia e mai pia i le neitai. Ia mai i lantou fo, nai e se au lantou manatu lai whaali lunga o penga ta wha ilang. Whai asi mau, ma le mele tau mwhai atu ai le tātou wāla leo. Ia ma le tātou polo kalame fo, i e longa puia li, i le pa ia ma le malo si o tātou taro. I mea o lo tutupu mai i Samoa. E le tūlanga fo, i e pe o le le tali mai. Ia pe e ono tutula i tono wha msidonga. O i lantou i e to ono. Lea o lo o mōlia e le ofisio leo leo te mine. Ia, o lano la vai o lea ia atu tau o le tangatai. I lano o le wha vai o le mano Samoa. E ma whai ai. Ona wha wau ona e tula i te tali. Ia pe te wha pe atu i lauro ia. E le ai. Ia pe futua ina fui o e lauro ia. E whai atu. E le ai. E sili e le. A wala wha wawina o le tulanga. Ia e pila wana wha mana mala mātu le tele o le tele. Ia, a e malama lama male anganga fo ilele fia malama lama. Ona e malama lama ile. Aia e sa molo anganga fo ilele etele fia malama lama. A o le itom fo ia malama lama antu atatu matau. Ia ngā ringi ngifu au le channel le memo. Ia e fa malo tu ile rivaingo le hawoti. O lawa tantia. Ia, sei fa tali ia teimio submissions. E lengan tuile. Ia, o le aso leo le a tutula. Ia ilo ia umailumo le fa msidonga. Ia mafina wina. Ia vaenga muli o la tau submissions. Ile masino o topa. Ile nei fo i tau sanga. Ia muli temidei. O ta le tula e tolu. E ta whatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tūla o le awa uli. Lo maia o se whaopoponga le nei o tātou tala fōu mai lo Radio Samoa. I talo o tomua, ua whamonia mai nei le whaasalai mo le whaamasina, e le whaamsinonga o se tangata e pūlea se whale whaingaluenga mai kalaistete, ina ua whamonia mo lianga e lua o lea tangata, I lona whaio ni whaamtalanga ma whaamaumonga le sao ma le tau whaasese, le Immigration New Zealand, ma le mo lianga e tasi, I lona fisosoni I se isi tangata e whaia pe whaososoina, e whaia se sori ngā tū la fono I visa, I le vaenga wata ua o le aiding and abetting the breach of visa conditions. E tu saima se pepo whaamtalanga ma le ofisa o whemalanga inga a New Zealand, na whaamanino ai le ofisa, o le ua mo liore tamaitai a Ava Young, na ia au maia se tamaitai Thailand I te tono New Zealand, e whaonga ai se visa ta whao, pe asiasi mai I te tono le atu no, le vaenga o le visitor visa. Whamawina na pelongia e Ava le ofisa e ala le pepa taro sanga o visa nei, whaapea, e iai se so o tanga whaale a inga le tamaitai le nei, I le o loa a fia. Peita ia le isao ma whaamaoni whaamaumonga. E whamawina le aima se so o tanga o nei tangata pe I loa le tamaitai Thailand Ava, mai lava le ulua I taimi na ofa tuai e le u molia se ngā luenga mo ia I tutono New Zealand. Ta ua foi e se lau lima se fulu wafe, Thailand Part, le tau a whae o le ngā luenga whaatasi ai ma le whaatino ai o le visa tarasanga, e tutongi atu le ne tangata Thailand, I le u molia po Ava, Vetusa lea, ma le fitu afe lima se lau tā la New Zealand, ma le whaupunga o le tupe o lo ai tā la fuertanga te Thailand ya Ava, mo le whaatino ino o vaenga uma le anga I mai ai I New Zealand. Ina o tau no mai I to tono New Zealand le tau sanga na se imbai atu nesi maa fine o lo o a fia. Ai whailo atu lo e Ava Young o ia o le anofo mga lua I to tono le atu no.
na amatai loa ngā ioi ngā Eva, e pu e le ato le tamaita i Thailand, ai whaasala lau loa ngā luenga me whai o na whai e lea mawhine. O ina na amata whea ngai ai loa sia tamaita i Thailand, ma whaatinonga le manui a Eva, o le anga i ato tangata i tutongi seleni, ai whaatino iai ni anga le tau tamali'i, po le whai a inga whaamalosi ma wheusua inga se i tulou. Whaamanino mawhaatino e tamaita i Thailand vaenga uma e tusai ma whaatununga Ava Young, ma le whaamoe moe to i tutongi uma atu e le ua a fia tupe na whaalu e Ava i le au mai ai o iei to tonu o le atu nuu. Na maua le ofisa o whenmalanga i ngā New Zealand, whainga whaaleo lofa ma soni ngā tūlafono a Ava Young, ina ua o atu ni whaasea. I le lesa vali ai o aia inga, a o tu unga o le visa, i le iai o le tamaita i Thailand i to tonu New Zealand. Ma i loilonga o le nei mata upuna whaatino ai loa ni sa i linga ma os whainga. E whaonga aile o ato leono pepa whaatanga. Po search warrants i le telo no whaanga tamaita o Ava Young i au kilani nei makalai stete. Wa pēnā i loa ona sai matau fia le ua mōlia nei. E tu sai mal whaasalanga a Ava ua whaasalai nei la o ia le whamasina e nofo wawa ai e le whale po le vaengo ta o le home detention. Ina ua ia ioe ina ona mōlianga. O se tala fia mo New Zealand, le whaalawi loa mai ai o le aveo le tamaita i whatu solo i longo le atu nuu a o le Pasifika, ia Selina Tusitala Marsh, maulua i whatu solo, mō whaatasinga te tele a malo o tau pulenga, po le vaenga o ta o le Commonwealth Poet Laureate. O se matati a maoa e lea ua ausia se tasi, ma o se mitamitanga tele o le avea ai o se alo Samoa, e amatalia le vaenga ta ua i tūlanga whaavao malo. O se tala whaasolpito fo i lea mō New Zealand, Samoa a o le Pasifika. Ta ua se whaasalaunga i lunga o penga te whailangi mai le University o Aukilani na whaamanino ai le aveo le tamaita i polo feso ma ta upo le ngana Peritania po le Professor of English o le a mata tau aveina le tamaita i o Selina lona tofinga le nei se ia pa ia le aso tosu tasi o mea le tau sanga lua o lua fitu. O le mitamitanga tele, o le avea o se tangata mai Aotearoa, maulua i tangata e tau aveina lea matata. Ta lona whaavai mai le li o malo tau pulenga, le fitus fulli matau sanga ta aluai. Na ta uere ta mai tai whaatu solo, lona whaanga e tia, le amana ia ai o ia, ile nei vaenga ta ua. Mai nisi o tala o loi sa mua se au malanga whanau a ongor ko lisi maulungo ma lisi po le Marist College mai New Zealand nei. O lo whaasolo ai so lato malanga ta amilo i le atu nuu, whaingoa ino o le malanga tau tua. Ma e tu sai ma po kalame le au malanga na whaamawina ai le asia e whanau a ongor ko lisi o ma lisi, o le whaalapo tuputonga mo e popo ngā tia, le Samoa Victim Support Group, ai mese le asia ai o le nofuanga lo iai whanau a awhia i sauwanga ese tono le atu nuu, le Campus of Hope. Whailo fo i le mawai o awa no whanau a ongor ko lisi maulunga, e asia e whale o lo le nofo tane gift shop, i le ofisa au tu i apia. Ma e tu sai ma po kalame ko lisi o ta uai o le solo whaatino ai solato mea lofa, e ala e tu whaatasia o se aso fia mo whanau, ta wala atu i se whaatasinga le matawhanga po le Beach Fun Day. Se tasio vaenga o le lato anawa tau, o le fisosoani atu lea po le tautua. Na whawhetai le whaalapotopotonga mo e popo ngā tia po le Samoa Victim Support Group le awhea ai le kolisi o le lato o fisa. Ma le whailo atu le lato anganga fisosoani ma le tautua e ala i le alofa i whanau ma tina aloa a fia i sauwanga i totono Samoa. Whamawina e lata i le tolse fulu whanau a onga mwhaya ongar kolisi o Malisi mai New Zealand na ngai atu i le malanga ta amilo o le malanga tautua tua. Mai nisi o talo le Pasifika, a whaasolo ai ta alonga la i te le Pasifika i Palau po le Pacific Mini Games, o lewa mai tauina le mata ina o tau mwhainga alom whanau ala atu no o Samoa, o lo o tau sinio. Ma i ripoti mai le tai awa na le la ua whamawina ai le ausia, e alom whanau o Samoa o lo o taa alo, ni pine auro se ono, ma pine apa mea e wha mai ta alonga ese. Ma il whaatulanga ngai o ia pine mo le pine auro, o le tamaitai o Anne Keynes ua ia mawaina le pine auro i le whaangata mo le vaa V1 5 mita i le tūpao tamaitai. O Shane pa le mia na ia manmalo le taalonga le tauivinga sa oloto po le vaenga o ta ua le wrestling freestyle i le tūpao a lii, i le mamafa valsfulu ono kilo kalama i le vaenga o le juniors.
Mana ia man malo fo i le pine auro, i le vaenga le wrestling Greco, valusu fitu kilo kalama, i le vaenga lava o le juniors. O le li o ekitoa ta mati i le taalonga lava e tasi o le tauivinga, i le itu paua li i le mamafa le ivas full fitu kilo kalama, le vaenga o juniors. Suipi fo i lea li i le vaenga le wrestling Greco, le ivas full fitu kilo kalama le mamafa, i le vaenga le juniors. O le tamaitai a Paige Kemp na mawaina le pine aura taalonga le aau, se lau mita le butterflies mo le vaenga o tamaitai. Le whaatulanganga o pine apa mamea na sola ai le au a Samoa, le itu pao tamaitai. Le vaenga le 4x100 meters freestyle relay. E whapena fo ina sola Samoa ma le pine apa mamea, i le vaenga o ta ua le 4x50 meters medley relay mix. Ma le tamaitai o Salani Saanga i le vaenga lava o au, le na man malo le fase lau mita o le individual medley. O le taalonga whanawhana au, po le archery recurve, double 720 round 70 meters, na man malo ai le tamaitai o Jill Walter. O nisi nao tātou tala mo le neitu la o le awa uli, whaaftai whaafonga mai, tau whaafo. Le dawa e whaafonga i le toi au rātou tala i wei whanua e pio re whaafonga i le tulai lua. Le o le nei i le whonga i rātou ma tāpereina i le whionga ia le ulua i ali Aisha Hucho le vaenga o telefou. A le venga nei le tātou tala o le tau i langa i antu le puana ni mala so antau mo au kilani. I langa i antu le puana ni e whamai e malosi le tō whātou tau savili i no whanga ta lai lai mai ono ye fuida i wanga e ono to ulu va sloai. O le manua le e le poa nani mo au kilani sfulu ma le whāti ke ria ngoto le la e le sfulu fitu minute te ai le lima i le fiafi nei. O le wenga mo la soan tahi au mo au kilani o soane le la i le wha minute e te ai le afo le fitu le tahi au whamai e mawhati munga e nisi o whanga mai teimio le hamuli mai ono iai wila ma whain tili e ma timu ma mawha e kiria mai le poa tahi au. So vili e malosi langi mai le hawoli, ma le whiolono ai le fiafi, e angi mai le li tui mātui sae, e o antu la sawa i le se lau kilomita i le itu la, e no whoanga ta alai lai. Tui whatala whantu e le rivango le hawoli, a inga i Samoa o le angi antu le poana nei, winga o le tau mo utou. E whiolono le malosi so vili i ni siu taimi mai o lo tōru vavasalo ai wanga o le aso antai au. O le au vitia se vaenga o le langi au ma rei timu e ono iai mo Samoa. O le tūlanga nei pio ni winga o le tau mo le somala so antai au mo a mo i tātou ni au kilani whapefoi i o Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. For
fianga o le ringa ngora uli mai to fanga me ke mal vanga ina wa sfulu no mala fa bidu tele muta nei ya le tula e tolu e to fa tala fa to le ringa ngora uli fa tasi mai e le sunga ya Prince le to tomara danga le casa beds and appliance tala for Prince o mayo lo falava uso man via fa feta uso o mayo uso ya manulu ma lili ta wa Prince yeah, thank you. Same here, brother. Too cold uso. It is too cold indeed, but I'm pretty sure your specials will keep us warm. At the start of July, the second day of July, we've got you on the radio this afternoon. So what have you got in store for us today, Prince? Yes, hello. Thank you so much, Uso. First of all, to all the Radio Samoa listeners and to you and the Radio Samoa, for having me on the show and giving me the opportunity, to, give some good specials to our Radio Samoa listeners. And I'm always thankful for the business they provide us. And, it's really a pleasure to deal. So the first special for this month or this week is we have got back to school deal for the customers who are looking for a laptop for their kids or for their office or for anything. So we have got an HP laptop on special, which comes with a Bluetooth wireless mouse and a laptop bag. So you get a combo for a laptop, Bluetooth mouse, and the laptop bag. That's a back-to-school deal. And the price is only very affordable for $12 per week. Se fululu atala vai yaso, and we can also program you the Samoan Bible on the laptop so you can read it anywhere. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mealofa Bluetooth wireless earpods. That's right, Prince. Thank you for that. Mua Prince. Mai le tautua marunanga le casa beds and appliances o le tato laptop. O le tu ainga le o le HP. Waloa fo I le awanga le fo I a company. Ia malangausia o tato laptops. E al watula lau HP laptop. Ma le Bluetooth mouse. Kamare fo ngai nei le whana wa onga. Ia malona ato. E tu wha le tonu lau laptop malona mouse. Ai vai fui lai le tau. Na o le se fulu luan tana I le veiaso. Se fulu luan tana I le veiaso e te mauai. Ia lau HP laptop, Bluetooth mouse. Ia malona ato. Ia e mwhaifu o le maua. Ia lau mea lau wha mai Prince Malakasa Beds and Appliances. Ia whai loia I le nei wha funga lea wha apitoa. I le tautua le Radio Samoa. Wha apitoa lona lua, Prince? Yep, second special also. So it's a very amazing deal for the living room. That's a combo we have customized. So you are getting a brand new lounge suite and a brand new Samsung 55-inch Lima Inisi Male smart TV with the fabric 3-seater, 1-seater and 1-seater, 5-seater fabric lounge suite comes with the 55-inch smart TV. So smart TV, it has all the latest features with YouTube, Netflix, Amazon Prime and a lot of other programs. And the price for the brand new lounge suite and a brand new TV, it's very affordable. It's only like $23 per week. Lua tolu tala vai yaso for a TV and a lounge suite. And upon mentioning Radio Samoa, we will also give you free party box speaker, which will come with the mic as well. So isn't it a combo? Good, awesome deal, Uso? Man, it's fantastic, Prince. Fapitola on the lua o le wei o le tatou City no 4 mo le pautu malolo. O le City no 4 tolu mo au malo ia ma le tasi no 4 singles nai lua mo o lua ma le lo matua. E le nganteile o le wei ei ma le tatou TV lima inisi lo na lau tele o le smart TV. E online le YouTube, Netflix, Facebook, ma so se polo kalame e lunga o upenga tafa ilangi o lona winga. E ma whaiona susu yantu lanu. Ia wa e susu malanu o le tātou City no 4 na mo le potu mano lo. Ia wha pipi e lo malau TV 4 now le smart TV oka telepolo kaname whio e mai mo iai. Ai vai fuela le tak. Na o le luas fu tolu tala i le veiaso, lua tolu tala i le veiaso e maua lau City no 4 o le potu mano lo e se o na lanu ato ai la ma le TV na lima isi lona lau tele. Fai loi e nei whafonga le Radio Samoa le rifa aptoa a vantu fua ma o le party box speaker ato ai malona mic. Ia e ha o ai malo leo. Ia awai a pespesenga for Karisi Masi leo toi ma. Fai aptoa lona tolu Prince? Yep, so that's the white wear deal we have for the customers who are looking for a new fridge or
or washing machine. So we have got LG 420-liter fridge, which is with the water dispenser and the bottom mount freezer and the top mount fridge, and it's a black color. So 420-liter LG fridge. And in the washing machine, we have got amazing deal for a Samsung top loader, 12 kg washing machine. So it's a big load you can wash for the blankets and all those things. And so any of the product you can get, the price is only for $19 per week. Sifulu iwatala wa yaso, and don't forget your mea lofa when you mention Radio Samoa. Amazing. Prince of Aptolo, the Tol Wallaway, le tanto Fabtolo, Samsung whiteware deal. Although Yale tanto Pusa Isa 2, or to Angole LG, Faselaulos Fulita Teleo, Dea Pusa Isa 2, Yay Malavang, Foilele, a Faula to Malavang. Olonowinga e balu wale vai ola Pusa Isa, e taimi Fili oil Pusa Isa na Pusa Isa 2. Po ole masini talavalava top loader tama voilelo masini talavalava 12 kilokalama e utu mai pito ilunga lona wina e susu e ilunga ya lona taponi filifili ile pusa aisa ya po le masini talavalava e na ole se fulu iva tala ile veaso e te mawai so se oloa o oloa nai lua ele ngatai da fai lo ile Radio Samoa mo fu antula melo from ya Prince Male Casa Beds. Last but not the least, Prince? Yes, Uso. So we have got a 5-piece bedroom suite on special for our Radio Samoa listeners this week. So it's a 5-piece. When we say it's a queen-size bedroom set, which comes with a queen-size bed frame, 2 bedsides, lower, one on this side, one on this side. So it's a side table, dressing table with the mirror and the tall boy, Pusa. So whole bedroom suite, brand new. You're getting it only for $21 per week. $21 per week, you are getting a whole brand new bedroom suite. And with the bedroom suite, we will give you a free queen-size mattress as well when you mention Radio Samoa. So this is like a big mea lofa, which we are giving with this bedroom suite. And this is only for the first 5 customers who come and buy this bedroom suite from Casa. So they will be having the free mattress with this bedroom suite on $21 per week. Awesome, Prince. And where can the people come and find you? How can they get a hold of you? Of course, brother. So in Otahuhu, our store address is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC Kentucky, and in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, just across to the BNZ Bank, and parking is available at the back of the store. Opening timings, please note down. So it's Monday to Friday, 9 to 5:30. On Saturday, it's 10 to 4 p.m. And our contact details, our toll-free numbers is O Waselau Lua Lima Fa Walu. And for Otahu store, you can press 1. For Henderson store, press 2. And you can also find all our amazing deals, amazing specials on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances, Otahuhu, that's for the South Auckland customers. Casa Beds and Appliances, Henderson, that's for the West Auckland customers. And looking forward to see you and, having some business, great deals over here. Always a pleasure having you on the program, Prince. I'll wrap it up for you on Samoa. You keep warm, and we'll talk again next week. Thank you so much, Yusuf. Fasetai telelava to faso ifua Samoa. Sekia Samoa. Yeah, so if we are sunga ya Prince Ola Tautomala Dangana La Casa Beds and Appliances, I Otahuhu mai na I Aukilani Sisifo. Tolo na fa ole tanto city lam ole porto moi olo yele Rome queen size bedroom suite el wanto ai el moenga queen size bed e mo na pusa tu dai luai tafa e mo dressing table e mo na fa anta anto ai mo pusa tu le ole tu ai ngole to boy tasi lua tolu fa lima oloa ai na ole lua tasi tala alpe meni le viaso lua tasi tala le viaso mawaila moenga queen size bed o an pusa tu nei tafalait mo meo foi bedside tables e langa te leo le dressing table e mo fa anta mo le pusa tu na ole tu ai ngole to boy lua tasi tala
Ila vai aso, whai loa i le whaafonga le Radio Samoa mo fua antuai ia le whaamalu mo lau moenga na Queen Size Bed. A whio ni dai le whaafitu wha Great South Roadie o Tahuhu, ia po o lea fo i tolu fitu iwa Great North Roadie nai Henderson. Tala mai le iwa i le afo lima i le ansonga fua le Australia, ia la stona i sfuluanga i le whai le fiafi wala uno iei, i le ovalu se lau lua lima whavalu, ovalu se lau lua lima whavalu ia wala wa ia. Le whaatawina leo saua oloa, mai le tautoma dangana le sunga ia Prince, ia mau le tātou company o le Casa, Beds and Appliances. Lewis fulu mo le fitu minuto o te enele tula e tolu. Radio Samoa.
vivianga sui whewhilongi tei tolu mau ele ni vaengo lea wauli a whinge ele turu ma lo longa I ma tuanga a onga e laka tui leo lewa ia leo nei e tātou walo ma whanau ile nei fo I va yaso olo ele tātou wallet o le nā tau au mai se sa marianga le nei ile tātou ofisa a whaila o lo suafa leo le a o tā ua Ea, ona e whaapso tai mei leo le tātou ofisa I le lua no lua tasi lima I watolu. Lua no lua tasi lima I watolu I le tātou numera. E mawhaiona e whaapso tai mei ei, e a whai. Ea, na lei loa la wallet lei tonu lau lai sene ave ta vale, o le suafa le tūsi ai. O talo sanga tanielu, o le awa tau au mai e se samarianga le leia la wallet. Ia po lau anta tupe, o le tonu lau lai sene ave ta vale. Talo sanga tanielu po se tasi e si la fia talo sanga tanielu. Pai antu iei o le I le tātou ofisa o le Radio Samoa. Ia lana anta tupe le iei. Ia malo lai sene ave ta vale o teilo ai. Fai stone ta. Ia o le toi fai au ia mea. O le sunga ana ia tanielu. Talo sanga tanielu. Ia po se tasi e si la fia talo sanga tanielu. Fai loa antu iei. O le utoro mai le ofisa o le Radio Samoa. Ia lau anta tupe. Pe umalawa 1.5 le million. Paulisi vanga ta wale ia o lau lai sene ave ta vale. Ia wale fe malanga I foi. Le nei vai tangia ma le fanta fo ina fo fana ile tu wa yo onga.
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It can take months or even years to find the right job and career, but only days to lose it. Here are some common mistakes that can crash your career. Obviously, we need to avoid having these kinds of attitudes and character traits, which can take away our job security and ability to provide for our family. The number one way to ruin your career is poor people skills. Most people prefer to work with someone who is less skilled but kind and easy to work with, rather than be stuck every day working with a highly skilled jerk. A second way to crash your career is to work only for yourself and your advantage, rather than being a team player. Don't keep trying to outshine your fellow workers or simply use them to climb higher in your company. Instead, try to make your boss and fellow workers do well and look good too. Remember, this will also build your network of friendships, as well as a happy environment and experience every day. A third way to ruin your job security and future is to not be reliable and responsible. My friend's father taught him, "Son, always work so you are worth your wages, and your boss does not want to lose you." So ask yourself, if I was my boss, should I trust me as a loyal, productive, and honest worker? A fourth way you can ruin your career is to have no goals. You won't even have a career to crash if you don't want to get it off the ground. If you have no purpose or passion for your work, you will always be unhappy and just have to endure your job, almost like suffering or punishment every day of your life. A fifth and final way to hurt or ruin your successful career is if you're afraid of risk or failure. Remember, the greatest risk is never taking one. You see, if you don't believe in yourself, no one else will. So instead of saying, "I've never done that," say, "I can learn how." Always look for the learning experience and opportunity from every situation. Did you know you were created to succeed? So why not ask Jesus to help you start changing your bad attitudes and character traits? With Him in control, He can daily lead you into the life of personal and professional success He made you to have. Just think a minute.
Super Mali down of the best everlasting praise the living vang ole fiafi ma le bese vivi me uma e le tua e wa o ye ana me me tanto te ai e te o tanto banato lo tanto ma lo si ma so tanto wanga va e ai ke ia va marco inga ia ko mai uma la me ngai ke mikai ya na e fa o foi le ma tanto tangisi ma tanto fa pe ia por ha ele me fa pe ai ka ko Tolunga joile pologramma le think community le divang o le fiafulo o join va mala fa minuto na tale o le tula e fa. Tasili moi votu amo. Ele tuole no for le divang o le fiafi va mala antu le tolanga ya o matangi ya loto tulia. Ja, le sunga le pula le fale a tulimi e se uma flipanga mo le tulimi ala como o lo le ngele va tsala va jo ya pali sina le omla ainga tiken chanele o le wo malo si wo mo inu ana fuala o le afo o le ka ko fa linga le nga ko ngi ya mo lo sunga le tano sanga Jalo sanga tanielu ya foi o dentro su ela wa tupe ya o le we ile tanto ofisa su maila ya jalo sanga tanielu e wale sauia o e fai talama fie lo am su su vale ele iska ka fa penga o ka wa kurkan ko fa linga ka wa su maila wana jalo sanga tanielu ya batula na tupe malona da sene abita vale o te tele mo le tanto ma tanga mai la o le la sa mo se yuli me fol de te me fiaf la singana vole tau te mali le tanto ma tanga e poto le tutai e le te mi sa si la ai te te to le to to so i fumo le bantu ola anta hau e to i filo i fo i longa pe am kan kan le programma le malu o le malu i fali programma male fale to ya e mele palamo le loan market va to te le fionga ya le to severe ele te ale fai le viving per mai antala I vai froa ma ia tru o le Pasifika male la lolangi ele to ma futa il programma na nga ngai fo faiva si really try fit to le poana ni maruia singa o toi e be se tavonga ma na yalo mo fa na ile vai aso mo mo le o tu wanga ale fa na ya fa mra tuan tuan ya tanto inu fala au inu na le rua ai o le fai le ko mo le fa tolo le peni sulla mai volino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo Masina sei esu solo ia samo no uatulu sei fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tutulele a oma Ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lao papa
sina se I Yesu solo Ia Samoa lo uatulu Se I vai mafia kianga Ie banga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata